tak małka, kaž naša vieska, pozdece bije, sme dola nidom po koncu druhej svetovej vojny je môj sused Bau Handrika nigdzie jednu harmoniku namakał, albo ja nie wiem, gdzie on ty, znamy, że on spytał na nie racz, a on mi wieso też miju inu do ruky dał, tak, że som ja započal na harmonice racz. A ja na 147 som ja przy składności mojego filmowania som ja dostal predný akordeon. Celé małe, z 8 basami, ale ja som, a to dlho trvalo, nie som ja te predné spivy rał, to mi nie svažano tiež činilo, ale všetko po sluchu, nic po notach, ale po sluchu. A když byše serbská mladžina, alebo díl serbské mladžiny, tedy sa přihotovala na zajezd do Južoslovenské, když Juri Bryza navodna byl a moja sotra, tak rec, jeho pravá ruka, moja sotra Maria, jsem ja ich jižo se sprejnými zpěvami na mojím akorde převádzal, ještě se dženca dopomínat, že jsme přes Bačončany, na Smírna Haslov a tak dále. Ale tež môj nan był rał na rožku, trompetu, tak rec, also rožku. W wszelakich kapałach nic przeusta, ale tola, wiesz, potem już jest stara, bo ale on na każdy pad soburał, a tež po notach. A podľa nás píše tež zvažnom, že sme byli na hubnej harmonice hrali. Also tam jest soważan problem, nečini na hubnej harmonii spiew zapiskać. To celé normalne. A potem sme potom tež na flejče hrali, tež moja sotra a kštuš, jak rode doma był.